helai hi chu thua ma te in mun nian soi na lai vel bor kha ni ya lai mun hi no pan lai hun lo man vel lat na lai mun an yatin an kom chaka hian saki thei angai nat em mai a oma hi buk pui khua soi yan chon saki thei hi soi tel ve nge thina ra du em maya nau pang poin an lo na sa thina ni ra na sa thei hle ni chuan hei helai a hian supply department in food and civil supply department ten building an lo satoa quarter storekeeper quarter ani miang ka timaya hei hi lo satoa helai mun tak hi ni an soi chu ani an in mun chu ti chuan ku tu na chon ku thlang lama hong kong pui te kal to a hian ser kan tu bakarot akal phei zel ani ti chuan kan hoi le ta helai a hian solam so ko chung lam ani ta a ko chung lam lo nia khi lai to war bul a khian primary school chuadinga a sikul kalna thin ta chuan kan han kaldo na ni ti hian primary school chu kan thleng chhota a hi an building chu ni mai ti hian mara chu hel building hi building thar ang ania tun ma building omna cái ni po kan kal ve lai chon helai zol a hian hei building om thina hei tu na chon jio lamin tawar lo bun to a ti chon so pia so tuizem lian pui te lo siam to a ti chon helai tual zol hi kai in fiam na thin te nia kan nau pan lai chon kai ni po ti chon helai hi a school building om na mun khan thina helai online a hian staff te office kha om thina helai han classroom thian kal phaya classroom kha LCF in ti son solama son ding thina ni ha hemi video kanat cover na chan pakhat chu pu chu thua ma ngai sang tu te chanchin han soipua asul nu te han mu teng te po hi lunglen thak ve ya ti chuan khulai building khu primary school chuan ni hei primary school hi sang khazakua som pasari october niria ta din ania primary school hi sang khazakua som pasari october niriat din nani ti chuan heng lai mun hi building thia tin ti hian tawar te loading ta maral chu thang chuan hnuai zola building dang sa in ti khuan tuna hian primary school chu alai mek ania ti chuan kan han thir zelanga middle school akalna mun hi helai a hian han phei tai la middle school akalna mun hi so lai a son khi lai tawar khi BSNL le Airtel tawar dinga BSNL tawar din na pia phei solai mual zola son middle school kha ankal thina tu na hian a building om to lo maro chu a mun hlui vel teng te po kan la han fang le don ni ti chuan a mun hlui te han en chiang ngila a school kal na thin ania building ding to lo ma se sikul hi kho chunga son thak ani to a building thar te po nakina kanon pilang don ania le ti chuan hei primary school chu helai hi primary school alo zir chuana alo kal na mun te ania atlang hi sang em anuam em ti chuan hei kho chung teng te po alang kim deuh vek tluk ani mar lam phei chu hian so lama teng te son in alo oma PHC mun te solama teng te son alo oma ti chuan hei kan siat ang hian atlang hi lala tlang thovenga nuama ti hian kho chung hi lang ut maya sikul nuam tak po ani helai mun hi
ti chuan hei soyang khan tuizem lian tak mai alo om to a ti chuan tower teng te po lo da to a building hun hluya heng hi helai primary school a chuan kan an cover thei ni sela hei school building thang chi a huan buk pui ko ran biak in adinga kung teng te khu kan cover tel ni se middle school mun hlui lam teng te chu tuna hian kan en le don ani ti chuan primary school tlang lama katang kan thir hei tower BSNL tower le Airtel tower kha kan tlan pel deuh hlek ta hei bul loka hei playground a oma so lai tang song kan chuak karon chuak chawa ti chuan helai playground pi a hian ti hian hei kong an siam pheia tuna hian helai hi henglai mun vel hi tun ma chon sipai in a samrai full ho kem sipai kem kan ti mai thina khalai mun khan ya henglai teng te hi ti chuan an ro san ta ka chuan tiang hian cheibol ta a field te in fiam na turin playground te an siam chhota ni ya ti chuan so salai mi so mu thayanga tuizem lian zet mai liter nuai thum vela dong an ti am ni le o ka chiang tal ve so an siam boka ti chuan hei helai a hian tower bul a kan om tina ni ya ti chuan middle school hlui chu middle school ku chaw thua mate local